Oke guys, ini ada satu unit motor Vario 150 LED ya, untuk rangkaian ban luar. Seperti biasa kita buka-buka kembali bautnya ya, pakai kunci 14T. Kita pakai as yang kecil ya, terus kita buka kembali lagi karena susah. Kita dibantu sama teman kita Bang Ledes. Kita udah buka. Oke guys, jadi ini pembukaannya ini dengan mamang kita ya, Mang Ustadz Jirot ya. Ini proses pembukaan kita pertama menggunakan kunci 14T zaman 24 shock ya. Kita proses pembukaan ini rada ribet guys. Kita proses pembukaan pakai aspak guys, lalu dicentang ya guys, tinggal susah guys, harus 2 orang nih. Guys, inilah dia pembukaan cara pembukaan motor Vario terbaru ya. Ini masih susah, harus membutuhkan tenaga ekstrim. Kita proses pembukaan hari ini saya guys. Oke guys, karena payah banget ya, kita menggunakan lesin dulu bensin baru kita ketok ya dengan paha ataupun dengan pakai obeng yang tumpul ya. Kita ketok-ketok bagian tengah jeratnya ya, jangan sampai benar-benar jeratnya kena kita pasang manfaatnya. Kita ketok, ini susah banget guys, sangat benar-benar susah, sampai tangan saya tadi kena guys ini dengan berusaha keras ya untuk pembukaan bannya ya. Kita congkel-congkel sedikit baru kita ketok ya. Oke guys, kita buka bautnya, kita tarik secara berlahan-lahan, kita belum bisa ini ya. Baru kita olesin lagi pakai bensinnya, apalah bisa WD apa dimana, karena kita punya WD kita bukan seadanya aja guys. Oke guys, ini berusaha banget untuk pembukaan as penahan knalpot ya, butuh perjuangan guys untuk membukanya. Oke, udah buka, ini mulai buka, mulai longgar nih. Oke, udah buka guys, kita kendoran remnya ya, rem belakang kita olesin dulu pakai bensin banyak habis seratnya ya. Kita buka kembali pakai kunci 14T. Oke guys, jadi ini kita proses mau pembukaan ya, pakai presan ya, pakai presan dengan kita bikin keracip aja ya. Kita bikin, kita las pakai gunakan as shock ya. Kita bikin tracker biasa ya, kita nggak bisa kebeli alatnya yang lebih bagus, kita bikin alat seadanya aja guys. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap tonton terus sampai habis. Kita proses pembukaan, bagaimana caranya ini kita proses pembukaan, kita press terus sampai benar-benar keluar ya. Lalu kita buka balik lagi, terus kita press baliknya lagi, kita balikin lagi, kita press lagi. Oke guys, inilah pembukanya caranya guys, seperti biasa, nggak usah ya, mungkin dimana-mana pun sebagian menggunakan alat press pakai mesin ini ya, kita pakai seadanya aja lah guys. Kita cukup kendor-kendorkan aja guys, gampang ya, gak begitu ribet bukannya guys. Pertama-tama kita congkel ya, maka congkelan terus kita injak-injak ya kiri kanan, terus biar supaya longgar ya guys. Oke, kita lanjut lagi ya pembukaan ya, kita congkel secara perlahan-lahan, congkel lagi, terus congkel terus sampai buka. Udah longgar ini guys, biar gampang, gak usah dilapisin guys. Oke guys, beginilah caranya pembukaan ban luar ya motor Vario 150 LED. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough, try to
do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. Oke guys, kita lanjut lagi pemasangan ini. Kita cek pengecekan kampas remnya. Pengecekan kampas remnya dia udah mulai habis ya. Kita proses mau penggantian kampas rem belakangnya sekalian ganti ban luar, sekalian ganti kampas nanti biar nggak usah mengeluarkan biaya lagi guys. Udah proses pengecekan terus kita bersihnya, kita jangan lupa kita bersihin. Terus kita buka brodonya ya, kita proses penggantian brodol, lalu kita buka, tinggal tarik uang siapa. Kita tunggu dulu yang punya motornya guys. Oke guys, kita menggunakan kampas remnya, menggunakan kampas rem federal ya, lumayan bagus, bukan ori tapi bagus guys ya. Kita proses pemasangan federal seperti biasa ya guys. Mungkin para mekanik udah pada bisa menggunakan kampas guys, seperti biasa memasang kampas rem. Jangan kita masukkan per yang bawahannya ya, bawahan federalnya, supaya lebih sering guys kampas remnya guys. Kita proses pemasangan guys, proses pemasangan kampas. When I'm lonely in the dark, Oke guys, inilah kita pasang kampasnya guys. read me, yeah. Lalu kita pasang lagi rodanya ya guys. That I need you so much. Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Kita lanjut lagi. Ini udah mulai selesai ya, tinggal pemasangan baut-bautnya ya guys. Kita pasang seperti biasa. Bautnya seperti lagi ya. Oh ini lagi kita pasang ini. Oke guys, jangan lupa ditonton terus videonya sampai habis. Konten YouTube. Sekira hujan di tanah air, sekira bidu dalam tubuh, itu
Oke guys, kita lanjut lagi bagian filter udara ya. Kita filter udara kita buka, kotor banget guys. Kita mau bersihin dulu, sekalian mau bersihin speedy-nya, sekalian mau servis ringan tuh pengecekan bagian speedy ya. Apakah ada yang masih layak dipakai atau tidak, nanti kita bongkar ya tutorial berikutnya. Nah, beginilah guys cara pembukaannya nanti ya. Seperti biasa kita menggunakan kunci T8 sama obeng min atau obeng bunga ya. Tonton terus guys, jangan kemana-mana, tetap di Der Channel. Oke guys, karena susah payah ya pakai bahan to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Standing your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Virgin penny by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days are never ending. No, our days are never ending. No, come on baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Oke guys, kita buka dulu bagian kulit belakang ya. Kita cari oke, masih bagus lepas otomatisnya. Lalu kita buka kulit depannya dengan ya. Kita tarik, kita lihat dulu, kita semprot kembali supaya benar-benar hilang debunya ya. Harus semprot lagi bagian Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Lalu kita bersihin lagi ya menggunakan bensin. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Terus menggunakan bensin Paint the kita night sky semprot red, yeah, yeah. sampai Virgin benar bersih. by the ocean, it's our favorite potion. Come on Kembali baby, let me tell you kita one time amplas that our days are never ending. jangan sampai habis ya, Days are never amplas sedikit-sedikit ending. aja No. membersih kotorannya dulu. Bukan mengorek-ngorek amplasnya yang kita bersihin yang halus. Terus sudah bersih, kita bersihin lagi yang ininya bagian kulitnya. Lalu kita nanti menggunakan stempel, kita olesin semua ke rumah-rumah seperti semula ya. Jangan ada yang hilang bautnya guys, ataupun yang bersisa. Kita beberapa kali kita bersihin semuanya, kita pasang kembali seperti semula. Oke guys, pembersihan speedy-nya usahakan sekali 2 bulan ya. Pembersihan speedy guys, jangan cuman ganti oli doang tiap bulan. Speedy Panemal sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan speedy-nya harus dibersihin ya speedy-nya. Nah, kalau kita penggantian oli usahakan sekali sebulan Panemal ya. Don't believe in destiny, I just do Sebagian what's orang best for me. suka Don't lupa listen ganti to oli my ya, enemies, cuma sekali just sebulan full of nanti jealousy, mesinnya yeah.
this takut legacy. rontok guys, Gonna see what's left of me. kecuali motornya jarang dipakai, mau sekali 4 bulan juga tidak jadi masalah. Kalau motor tiap hari dipakai, usahakan penggantian oli sekali sebulan ya. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopped and searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. Filter udaranya yang masih bagus guys. Riding down these roads. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living on the road. No, I'm not alright. I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine. So you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I'm Oke guys, ini udah selesai semuanya. Terima kasih telah menonton. Selesai kembali seperti semula ya. Seperti semula kita udah beres semuanya. Bagian robotnya kita udah beres. Sampai di sini aja dulu tutorial video kita ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di DL Channel. Terima kasih, bye bye.